Zahvaljujući aktivnostima Agencije za uzgoj i selekciju stočarstva Republike Srpske i inicijativnog odbora u Banji Vrućici kod Teslića održana je osnivačka skupština Udruženja ovčara i kozara Republike Srpske. Glavni cilj ovog udruženja je definisanje problema kod uzgoja ovaca i koza koji će biti proslijeđeni Ministarstvu poljoprivrede. Mi imamo delegate od Nevesinja do Novog Grada, što je svakako veliki uspjeh ovog skupa. S jedne strane, s druge strane vidim da su tu najkvalitetniji naši uzgajivači ovaca i koza, a ono što je posebno interesantno, oni će danas neki po prvi put da se upoznaju sa statutom i svim normativnim aktima, odnosno da već u nekom narednom druženju imaju svoj uzgojni cilj i program, tako da će znati kako i na koji način da dođu do onog što se zove cilj, kako pojedinačno, tako i u okviru asocijacije. O problemima i razlozima pridruživanja novoosnovanom udruženju govorili su uzgajivači ovaca i koza. Najviše riječi je bilo o brucelozi. Pa naš glavni problem je sada ova bolest koja se pojavila. To jest bruceloza s kojom smo mi svi odlično upoznati, koja nam je napravila jedan ogroman problem prilikom i uzgoja, a plasman da se ne priča. Plasman nam je grozan, mi više ne možemo da prodamo svoje jagnje nikome, ni pošta. Napraviti jedan propagandni materijal koji je nas pogodio, mi se nismo nikada, ja ovaj posao radim 31 godinu, imam u svom vlasništvu 1600 ovaca, imam 900 jagnjadi koje ja nemam blage veze šta sada dalje. Do sada je išlo nekako, a sada je ovo katastrofa neviđena. Pa ja očekujem neko poboljšanje da se ova bolest koja vlada na ovim prostorima unazad par mjeseci da se to suzbije i da se to jedan put više ne ponavlja. Recite mi kakva je situacija na vašem području? Pa trenutno na našim opštinama nema, ali u susjednim tamo recimo opštinama kao što je Srebrenica ima, pojavilo se isto sa ovih prostora je došlo, pa sad borimo se da ne dođe i u naše opštine. Ovčari i kozari iz cijele Republike Srpske od udruženja očekuju koordiniran rad sa resornim ministarstvom i vladom Republike Srpske, da bi problemi bili prevaziđeni. Također je zatraženo ubrzanje procesa zbrinjavanja oštećenih uzgajivača, prije svega kroz pomoć u liječenju, prevenciji i saniranju posljedica bruceloze.